Sulamipat Ula job ya kajing ya ukun lang rot paskha Kristan ya ro ai ngo jingknya u Kristu kun lang rot lui laki lang rot u siu kuna ban pen ya sobat la ukpa Alleluia Alleluia Jesu Kristu lamipat Ula job ya kajing ya bat kajing im kat manam lagi layale usim jing im unang sensyar im umi ubashaya Ula job tiao ya kajing ya Alleluia, Alleluia, Jesu Kristu lamipat, Ula job ya kajing ya. Kajing pulih lagi kam jadi apostol. Kelenong kabashpau, kadekhat lai pusau hadu sau pulai. U Petrus ulas dang man gran. Menta ngalas nutu ada shisha. Ba ublei ule ya kibrio baro lin ha kaju karukom. Hitip ya kata kajingja kabakraw, kabala ulang kalang kari Israel, da kabasdang na Galilea. Hadian ka baptisma balayalap u Yohanes. Hitip syapang u Jesu na Nazareth. Kumno ublei ula tesay ha u ya umensiam bakuy, bat kabor. Ulalet kalem udale bha bat ben koy yigito baro kibadan hapo kabor uksuin namarba ublei uladan ringkat badu ngilong kisaki ya kata baro kaba ulale hakari jongkiju bat ha Jerusalem kilap penyap ya u na kabasa anar phana ya u Henry ublei ulapin mipat ya u na kajingyam hakasngi balai badula ai ba en pau Om ha kibrio baro Henry tang hangi kiblalong kisaki ba ublei ula jio lupa ngalaya bam yadi badu hadian ba ulami padna kajingyam badula hukum yangi banyalap ya kakubor babha ha kibrio baban saki ba mau ulang uta ya uba ublei ulathung nong bishar ya kiba im bat kibayam baro kinawatu lupa kilakran chapang jong u da kabaong bakita baro kibanget ha u kenyo jingmap yala kipop da kabor jong kakerteng jong u kaktien jong utrai kajing pule na kasiti sya kikolose kalenong kabalai kadekot kabaningkong hadu basau te namar lapen me pat ya pi lem badu kris tawad iki ki bahaneng shibau kris usongkhet hakamon jong ublei to im jingmut ya ki bahaneng om ya ki baha ka khendau namar pilayam padia ka jing em jong pi laburi lang badu kris hau blei endau kris ka jing em jongi un pau hangta piru pin pau lang badu ha kaburam ka ktien jong utrai kajing puli naga gospel jong Yohanes kalanong gaba arpau kadekot baningkong hadu bakandai
Dang step perngap hakas ngin kong jong katayo. Kat badang dum ke Maria Magdalena kala let siya kajingtem bad kalayo I balaweng no yo mau kang. Kala mare siya Simon Petrus bad siya ta way pat usenran ubaw Jisu uien. Kila sim no yo try na jingtem kala ong bad ngimtip hae kila bu ya u. Kum tau Petrus bad utaw way pat usenran kila mi bad kila let siya jingtem. Baro arngot kila ya mare lang Henry uto way pat usenran ula mare Kamsted banyo Petrus bad lapoy nengkong hakajingtem. Ula dem bad ula yo I kijan linen basenjor hangta. Henry syemrong syepo. Simon Petrus ula poy nadien. Bad ula rong bet syepo jingtem. Ula yo I kijan linen basenjor bad ya kijan kabasop ya kakli u Jisu. Kani kamsyem don lang bad kijan linen. Ban kalasyong kenrong hala kacaka. Ti utaway pad usenran ubalapoy nengkong hakajingtem. Ularong mauru ulayo I bad ulangit. Hado kata kakaliman kimpat paypang ya kajingto kabaong bauday banmipat nagibayam. Ka gospel jong utray.